Pongi o ku langi lelei, pongi o ku whamawhana. Koe māwhana ka tau pēia, ka mi e tau wau koe ia ni pō, o ke iongo mai te ia ki he misa whawhi. Ka kou kamalumalu atu. I tala whatapu
ka kato ahon o whare tapu. Ka tā mo oku ke whai ai tari rei. Aki mo tolu hono katoa ki he hiki whilaulau o e pongi ko eni. Tai rerea e ki kātinari, vika seniare, ka mahok whatokoua pātere. Whatokoua seminario, ka au tahine tāpu ou pa mwe kau mui fuakawa. Tai rerea e si palokia ko ia, Maria tupui mākula tāpa me maufanga. Ka mai palokia maftop tāpu e funga whonua. Tai make ki si kau whai whekau, ngāhi funga waka ke he. Ka maa sola mo wulangi, o tau tā lolo i he malu e whare tapu. E maftop tapu e funga whonua hei pong ko eni. O e aho e fia, o e aho e ware o e vela maa whana. Ka o e aho e whawhetai pa mo e whamalo ke tau tamai whahewa ni. I he ene lava me, i he ene taki tonu whai ke motu ani, au si ai e aho whakoloa ko eni. O loto ke momoe ake misa e pong ko eni, i se o tau ngahi o whaang, ko nau mua atu he māma ko eni. Mana tua make hea pātere Christopher Tautai, kau mā pātere tau kei tūri. Kinau tolu ko ia a pōpula, kinau tolu ko ia e mohenga o e mamahi. Ka mā kina tōna nau whai toko nia e motuani, lo tonga ku whi ngāko ku whai. Tau whānau, tau whi ngāko ku whakahoko. Tau ngāhi whāmiri, tau mok tau tolu hono kotoa. Eki mua ke tau mungo ia kai misteri, top tapu e pong ko eni, tau tomuhanga ke tau tamai whahewa ni. Korea ne whai me si. Korea ne whai mana wāwha ko ia peke tatuha mo tau. Ke misteri top tapu amanaki ke tambo moihaki. O ko vete ke o tua maafuma. Mo toko kāia. Mo haa te tō. Mo mutu, umaru. Māwhuka whae whia na tōku whaka. Eo oha, māko, tōru, pēa ako. Oia o kore a Sāns Maria tāko e. Awane. Mo tōku kāina, mo whia ke tōku.
masi. O ne whamamule tau ngahi ahala. A ne tatake tatoke mō i ta e ngata. Yeah.
ma ke si whanau ko eni, te teo ke nau tari ko ia e sinu, te moe tā tāho tau eiki ko Jesu Kristo. E iki e, tau ange hoka hu whake tā pō monu ia ko Maria. Ko ha mea ia ke mau hawai me whaingata a. Ka mo mau tawatana ia i me mau ngahi angahala. Ko e uhi ke mau lawai o mau ai whiawhia ho melino. O ko mau kore ni a Kristo ko aloka ko mau eiki. Ko e wholofola, tō ia me he ulaki tohi a Mosese, a ia kui ko senesi, wahe honga fulu mawalo. Pea haa kia te ia e otu wā, i he ulu oke o mamili, lolotonga e ne tā utu i he mata tēni ti, i he pupuha o e aho. Pea tangaki hake ia o wakai. Ta oku tutu mai kia te ia hatu unga tangata e toko tolu. Pea ne mamata ki ai na ane lele me he mata tēni ti ke whakawhetau laki kia te kinau tolu. Pea tolu tui o punou ki he kerekele mone pehe. Ei, kau ke ofa kia te au, o alewa te ke mahui mea te au, koe me aware kia te koe. Ke omi mua hahu awai, ke tafi aki, si o mouwa e. Pea mou whakawhi e maari e, i he lolo akauni. Kau omi ha mei me akai, mo moutokoni. Ka mou toki mea. He kanatai oua ia, kua mō wafe me iai, kia te kita mea wāre. Pea nau mea mai, lelei, whai pea e mea o kuke lau. Pea tofu tū a e palahame, ki e tēni ti kia sela, o ne pehe. Wawe aki mai, hatatanga mahoa e tolu, ai elito i mahoa, nātu ia o ngauhi keke aki. Lele foki a e palahame ki he whanga manu, o ne puke hakafi tautou mo lelei. Pea ne ange ki he siana, pea ne hanga o ngauhi whakatoo. Pea ne omi ha pota, mo hua kau, mo e kafi ko ne ngauhi, o ne tuku ki honau ao. Ka tu watu pe ia ka te nau tolu, i he lolo akau, lolo tonga e whai e nau tau mawha. Pea nau mea kia te ia, ko whaaho waifi a sela. Pea ne pehe, ko ena pei he tēniti. Pea mea e ia. Te umatua ki whoki mai kia te koe o ka hoko hono taimi. Te ai lewa hatama a sela koho uaifi. Pea whanongo ki ai a sela me he mata tēni ti aia nai hono takawhalu. Pea ko e palahame mo sela na ana matua. Ko ongo mea kua. Pea kui kai whai e sela ai anga o e whiwhine. Pea kata a sela i hono loto he ene pehe. Ko e pehe ko a ke umau fie maarie, ka ko whai e vai. Pea motua, mo tangata e ki whoki. Pea wholofola e o tua kia e palahame. Ko e hana e kata ia sela o ne pehe.
E teitei mo oni ha aku whānau, ka kua umotua. He oku whaingata ha mea ki he otua. Te ufoki mai kia te koe i hono taimi ko tuutuuni. Te ufoki mai kia te koe i he taimi ko tuutuuni i he tau kahau. Pea e mau e sela hatama. Pea whakawhisi a sela o ne pehe. Nai kai te ukata. He kone mana wahe. Pea ne mea mai. Na ake kata pe. Koe whakaparata nui ai, eke. Ka sāme whetali aki, sāme hiwanoa, pia koe ni homo utali. Ngahi, 'Hala, 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 '
te ke molohe lai o ne pea, mo ingata. Pea ta malaki e lai o ne mui pea moeta, lakoni. Ua Timote Vaifa. Ko ia o ko whekau i he ao o e otua mo eiki ko Jesu Kristo. Aia tene whakamaau ai mo ui mo e mate i he ene whakahaa mai mo hono puleanga. Ke malanga aki ai folfola. Whaafai i he whainga malie, i kai whainga malie, baloki, mo e whakatontonu, mo e ene anga whaakataki kotoa pe mo e akonaki. Koi uhi, e hoko ai kuonga, e i kai ke nau whaakataki ai whai totonu. Ka i a teki nau tolu, ai te ringa veli, te nau whakatokolahi maa nau tolu, ai kau akonaki, o tatau e nau holi. Pea te nau whakatafoki ho nau te ringa, me he mooni, pea tuli tau paua ki he mea loi. Ka ke leo pe koe i he mea kotoa pe. Ka taki ai ngahi mea mamahi. Whai ai ngā ue o evangelio. Whai ke kakato o ngā ue whakawhai whekau. Koe whala tonu ia ai eiki. Toka teo o ngongo lelei, ka tak mo mea ke olunga. Alleluia.
ai ni pa mei he ongo lelei topu tapu nai to ye matiu. Matiu ono walu oi wahe. Pe auai a Sesu ki he kolo ko ka paneume. Pe a iloa nge kua whakawhetau laki mai ha ofisa he kau tau malu i whonua aloma o kore tokoni ange. Nane pehe ange eiki o kuiai si e kutamai o eiki o kutokoto i api ko ne puke he mamatea pe au ku whaingata a ia au pito. Pe pehe ange se su te ualu atu o whakamo ui ia. Kai talange e he ofisa o ua eiki he kohoku whare o kui kai tau mo koe. Whai pe hao whekau. Pea e mo ui ai e kutamai o eiki. Ko au foki, ko e tangata mau mawhai. O kui ai e ku kau sotia, o ku nau whakaongo ki a te au. Ko ku pehe ange ki a taha alu, ko alu. Pea ko e ku pehe ange ki a taha ha, ko ha. Pe te upehe ange ki ha aku pōpula, whai e, kone whai. Pe aufo au pito a Sesu he rea ai ofisa, pe ane pehe ange ki he kakai. Na e mui mui mai, ko e mooni o kuo talatu. Ko te eki te uwhetau laki, moha taha tui lahi pehe, i isi le rini. O kua tala atu ki a teki mau tolu, e omi ha tokolahi mei he hahake mo e hihifo o kai katoanga whakataha mo e palahame mo aisake mo se kope i he pureanga o hewani. Ko e ongongo lelei tonuia o e eiki. Ta wei me ta to e lahi angi ai e manofo pe moe pa tere fo'o pa tere halayani hili angea e kakato e ako i fisi to whakaahu ware i pe au e halayani pa pere whainua e kumalanga e ku fuafua misa. Te kia ke umalanga au ia ha fuafua pātere kua whakanofo. Nā kumahawinga ke toi whakasio sio atu hataha mahalo ku saiange. Ko hinga he kua ke pāhia ko he whanongo ki a moseni olo i he tau e taha mo toi lahi ange ai a e kumalanga. Pai kai ke ngata pe ai whaaloloa. Pai koi ai ka loloa e malanga a moseni olo. Koe ku whainga ke whakatau le rei ai mea koe o kui he e ku whakakaukau. Koe rea ia na aku whanongo ki aia ne e fiafi. Konga hono ua o e katoa ngā. Whakarea e pātere tomu. Koe tālunga ulua ki. Koe whaahi whae ai whaere. Whangai whakatapu. Koe rea hono wā mo e tau o lunga.
koe whaahi whae ai tamai ai tamasi I whakanofo. Tana aku pehe, tuku pe mua ke urea mi homa api o e whae. Ke tolu ake rea ane e whiawhi. Ka koe ahoni ia. Koe ahoni ia tuku e si ke whae e whakamanatua ai mafu fungani maa o Maria. Ne whae e mawhiri wholofola, pea kore mai e pātere. Mo se niolo tari mai e whahamilike ange mua e wholofola e ta misa. Pea oange ki ai e wholofola, tā koe koe wholofola koe nā ku whakasio, koe wholofola ia na e lau koe ane e whiawhi. Pea utalangi, sai. Ai pe wholofola, aeni koe nā tau whanong ki ai, na e lau lelei I au pito mo whaka ofa hono lau, e tau wholofola. Te kei ke to'o ai fōi re o ia ko ia. Amana keni ke kakato e ta'o e uo fulu e ku whai whekau, e re o e ku whae. Taramai e ku whae ke te au, pātere, pake mana tu I ma upe au, pake si I hu whaki I mai au. Koe rea ia e ku whae. Koe reo e ku tamai, pako tui ko whaapapalahi a pita ka te kinaua ko na mu atu. Koe rea koe ku tamai, talamai ki a te au. E pātere, ko whepe wheitu u te ke ngā ue ai. Inu pe e ipo e mamahi, pia inu pe ke maha. Koe rea ia une whawhangu au ke uwhai ake hako naki. Ma haku te hina koen. Pātere halai ano wāohea. Pātere ki mua e ku tala noa ki hai. Hanga e ku whae, ka koe ahoni e. Hanga e ku whae o whakamanatu mai ho ta whatongia. Ka koe whatongia, pa mai siasi, ka koe siasi, koe whae. Ka koe hai e whae, koe nia ku tau mamata ki ai, mei ane afi, pia mei ahona e whanau I ai koe, o au mai ki he ahoni, koe re o ia, kou loto. Keu o atu ba maau, ka koe mana iki, ai re o oha whae, he o kune whakafofonga I mai, ai re o siasi. Ke te ki taua, ka koho o lotu, a mo o hu whaki, ai nā ku whanongo ki ai ane nai, te ke momoi e misa koeni, o ikai koe ka inga lotu peki ape. Ai umai siasi, hono whakaluku fua. Koe reo e ku tamai, nā ku whanonga holo pe mo e rea koe ni o au pe osi pe me seminario. Iau eke ange ai ke tokotaha ku ne tataki whakalau maari e. Ka ma aku he tau e fitu koia. Nā ku talangi ki ai e rea e ku tamai. Inu pe e ipo e mamahi, pe inu pe ke maha. Ka talangi ki he ku ke pātere, hange ka te au ku ne tae ofa nai ia te au. Ke wino e ipo e whaingata a. Peko wika ku tala noa ki he whaingata a, o ku lahi hono whaka I misi e whaingata a. I kai ke mauha mālo whiunga. Mo e hāfua hono whakalanu, ai ipu koe o e mamahi, ka koe pore ia hono wa, ai ku whanongo ki ai, pia inu pe ke maha. Pātere halai ano, koe mo uia whakapāse kate, a toko taha koe nā ne ui koe pia moau.
Ka koe I misi tā e hongo fulu mawha, nā ne ipu inu pe, nā ne humu pe, ka koe I misia o ipu o mamahi. I misia o ipu o whaingata a. Aina e pore pe a ongo mai kia te au he tau la. Haraiano ko ke ai kona pe ia. Koe konga o oku. Koe konga o e kumo ui whakawhai whekau. Pako kei whakawheta ai pe au ai. Ane afi, e whiawhi ane afi, pātere, tapuange pa mo koe, nā ke tokoto, fo o hifo I mua. I he orita o e whei lau, aini te ke momo I whei lau ai I he ahoni. Pea hiri a, pea hiri whakinima e eiki kātina re, mo e kau pātere, iho fofonga, a ne whiawhi. Koe whekau ia, e halai ano, o kui kai koe tokoto, koe whakawhie maarie. Kono te ui koe tangata lere, whie mau ia ke tokoto. Pea iwi e mea iwi, pea ne tu whakawawe, koe hae whakawawe taha. Ke ne tu, ke ne stata e aho, ke ne lere I e whuka, ke hau. Koe tawa noa ia tohi a kohere ti. Koe aho ke whanau, koe aho ke mate. Koe aho ke whia, koe aho ke mama. Koe aho ke whaia I e tō tau. Koe aho ke whaia I e utu tau. E kulawe ki ai e pātere, pongini. Ne mea ki ai e eiki kātina rina, ne mea ki kakpea mo e ngahi I misi. O kuto tonu ke unu ki ai e tau mo ui whakataha pea mo e tau tui. Nā ne whakataha aki e toko. Kai tuku mua ke whakataha aki e teunga na e whakateunga aki koe ane afi. Pea whakapulu aki a koe. Ta iha laumaaria o hiri whakini mā koe kore ki he laumaaria. I he tau e taha. Nā ta whioi nā ta ngā ue ai. Pātere. Nā ku hiri whakinima I a te koe. Ta wange. Pea moe laumaaria mā oni ke ne rea I ho loto. Pea mo ngutu ke rea aki pa ke talaki ai whora mā oni ai o tuang. Ahoni, ko ke hiri whakinima I a te au. Ko rau tā puaki. Ko rau ko monu ia. Ai monu ia koe na e kore he ku whae. Koe monu ia ta tau o ku kore e siasi, pia mea te kore. Ke hiri atu honi ma, pia oange a laumari e. Pia maa ki nauto. Oange ha tā puaki, ke inasi ai e siasi, ka koe whae. Ko pātere halai anō, ka inga lotu ai nā kulawe ki ai. Ane nai ange. Ai hiri whakini mā, ka kono oange e piko pō o e tai o sisi. Ai lamari e ke liriu ai ai ne mo ui. Pātere, halai anu. O kui kai ko e liriu pe ia maau pe. Ka kuatua I e whainga mahari e, ke ririu e sino pe mo e tātaa. Aho tau eiki ko Jesu Kristo, I he aho kotoa pe. O I kai koe whakataitaimi pe, ka koe whainga mahari e, ke ririu wanga ai e mo ui, ke whakaririu, ai pāne, pe a moi uai ne, ka koe mea taupotu taha ia,
Koe mea ofa funga ni ia, ko hota uhi ngā ia, ke ta whakariri wanga. Koe uhi pe, koe mea na e mea kia ia e ki kātina ri ane e whiawhi. Koe uhi, ka koe persona Kriste, ka ko Kristo i homo ui ata pe. Ka ko kaunga a ahu pe moe ehiki, he koia ia kune e whakaibia, ai kune whai e whakariri wanga, o kauai, ai mea ofa fungani, ke whawhanga aki ai seasi. E ko tui ka tala noa ia, oi ahon. Tau e fitu, malo, i whainga ako a pātere, o au mai ki he ahoni. Ka ko tui ko tau fia anga ia i he ahoni. O e tau ma. Ai whakaloto lahi na e whai pia maana. E eiki kātina ri ane e whiawhi. Ka koha pātere. O kune nā musipi tapu ange pia mo koe. Mea kia ia pātere ta siare kautai. Ka toanga hono wā. Halaiano. Koe kakai. Koe kakai. Koe kakai. Ke deu koe whakaloto lahi ia ke utānaki atu pia maau. Halaiano. E tō wholofola ia e tui tapu. Kua ne unga whonua. Ka koe ne tokanga mai ki a te ki tau tolu. Iho tau whatongi hau ki tau tolu. Ka koe tau whai hono whakakakato. I he lauma arie. Ai ukto tonu. Mō tau ke tau whoua. Tala noa ia e uraki wholofola pe maa ki tau tolu. Tohi a CNC. Ka koe ne whakamanatu mai ki a te ki tau tolu a ene palomesi. Pe koe hutui koe hui tu a ia o ene palomesi pe maa ki tau tolu. Hei kai tene lava e ia ke ne tuku noa ki tau tolu. Hei kai ke ngalo ki tau tolu ia te ia. E hanga he ngahi mea lahi pātere o whakangaloki e siasi. E hanga e ngahi mea o e mamani koe ni ke ne whakangaloki hota whatongi a. E hanga e ngahi mea o e mamani koe ni. Ke ne tōne vea pia mea te koe. Ai lauma arie. O e whakaririu koe nā kutala noa ki ai. Ai na ke tokoto ai mua. Te ke whakawhie maarie pe. Te ke nonga pe, te ke mohe pe, ka koe uia kua mai. Ai utala noa kia e wholofola koe ni, ke oua na whai pe a ngalo ia te koe, a hota whatongi a hota ui o ki taua, ki he whatongi a koe ni. Mahawinga, kia te ki tau tonua e tau whalala, ke whakawae ai tui o kia te ki tau tolu. Ka koe tui, o kune talaki tu a ia te ki tau tolu, ai mea ofa koe, ke oa na ngalo, ko koe pia mo au, koe whana wohi ki tau tolu ai otua. Pe hei kai ngalo ki tau tolu, neongo pe ho tau vai. Hala iano koe mea vai pe ki tau ia. Ka hei kai ngalo i he otua ia, koe ne ui ia, nā ne ngauhi tangata i ho nā ia tatau. Ahoni ia, koe ne whakaloto lahi ia pa maa ki tau tolu, hei kai ke ngalo, ka te tau kei tuu, tene kei tuu ta whaaki pe, ia te tau tolu. Tuku keu whakamui mānoa pa tere, ai tala loto ai whae ai nā ku tala noa ki ai. Ai whewhine koe o kua ana e aha koe ni nā ke whiri. Ka koe mafu, oha whae, ka koha whae nā ne inasi he whiewhia. Nā ne tāla, nā ne mamahi, ka nā ne ukuma pe. Ko hui pe koe ne whalala, makatuunga i a ene tari, eiki, whai mai pe kia te au hange pe ko whina ngalo. Pātere, pamore atu, koe konga ia aho o io, ka ko whakahā mai io,
ko hoku loto ia. Aina whai kia ia wahe ane a whi, ko e hae mo oni, ko e hae fuoloa, ko e hae loloto, ko e hae kakano o e io tau whai, ka ko e io i he ao e otua, ko e io ia na e whai he tamaipa mo e whae. Pea mei manawa, makatuunga he whe ofa ni, pea mo e whe ofa aki, o mai ai e mea ofa, ai tau fia he ahone. Ka koe wheitu una. Ka koe tui, koe whakahino, ko whai e Paula, me he ua a Timote, tuku mua ke u whakamā opo, pea whakaosi kai, ai rea, pa mo e vahe, o e aho koe. Koe konga te whito, o e talanoa a Timote, koe ne pehe, he wants us to fulfill his ministry he has given us. O kune fie mau ki tau tolu, ke tau whakakakato a ene misiona i he mamani. Halaiano, ko koe ia pia moau, koe ta misiona ia, ka koe ta whakakakato, pia ta hoko atu e misiona, tauhi, pia whakatolonga e misiona e iki, ai o kuia te koe, ai o ku ta kaunga ki ai, ka tau kaunga ki ai a ki tau tolu, e aho kotoa pe ai tau moi. Koe hae ne misiona, koe hae misiona, koe ne tuku mai. Tala noa ki ai e kosperi, Matiu, ka koe ne tala noa ki e laumarie, o e anga hala, pia mo e laumarie ke tau ngā wei ai misiona, o e pure anga, o e otua, i mamani. Ka koe hae misiona koe ia, koe mamahi e halaiana, koe fia, koe whae ia. Nā ne kuma pe, ai mamahi pe mo e whaingata a, ka nā ne tui aki pe a ene tui, ke au ke ta, ke ne a, ke hongo fulu maa wha, o e kolosi, i kareware. Halaiano, tala noa ia nā kulawe ke ai ane nai. Koe aho ke whanaui, koe aho ke pekia, pako hui ka lau maari o e pekia, kone o mai ai, ko tautu ku ngai. Koe ua e vahe a Timote, we are not to fear or persecution or trial, but are to be strong in God's grace. Ke oua na atau manawa si, pe oua na atau manawa he ia te ki tau tolu, ka ke whalala, ke mea ofa ka koe klasia ai o tua, iho ui, iho kui, iho ta ui koe tamai pe mo e whae, koe ui ana e whai pa mai longa i whanau, a manaki ke nau tari, ka koe nau whakawhekau aki a e nau mo ui, ka koe nau komunio, pe mo e mea ofa funga ni, ka koe no tufa ia, i he whakariri wanga, ai kou tala noa ki ai, pa atere i he aho koe ni. Tuku keu whakamonu i hatu, tuku keu tala monu atu. Whakamonu ia ki a te koe, ki i reo nā kulawe ki ai, keu whakaosi aki. Koe tala noa ia, nai whai ane a whi, palo whita ko isikeri. It is important to put your trust in the one who appointed the shepherd. Oua na a to'o ho whalala. Pea me he toko tahana ne ui koe whai whekau. Ta wang pa mo e lau maa rie, wholofola maa oni ai o tua, e ne whai tāpu e kina pe ak tauta. Watako mea ki olunga, ke tamu mui a ke rewa, tau ngāhi kore hu whaki. Tau whaki o tau ngāhi whamiri. Whanau a kōpa me nau whinga kōk whai.
Ki ke ifo mai ai pē tāpu e kina o toa mafi o ki whai vi ai pē kinau tōru. E kie tari mua e mau koreni. Ta ufa ki e pē vokasio i o tau tai o sisi. Kina au ke i mau ai pē e tui. Kina au ke i tu mau ai pē whalala ki o tau e ki whamu ui. Ke to e whalahi me ange mua e vokasio i o tau tai o sisi. Tau te fito ki o tau ki i palokia. E ki e tari mai mua e mau koreni. E tau huwhe kina i pia merino i mamani. E ke i hifu mai ai pē tāpua kai o tua mafi. O ange ka teng nau tolu haloto o ku hanga maari. O ange mak nau tolu haloto o ku rerei. Whawawang mua taimi. Ki nau mauai ai anga o wha. E kie tari mai mua e mau koreni. Tau mu kore ai pēhu whake tau whae tapu ko Maria. Tau ngahi whi mau whafoi tui ko toa pē. Sio tō whai mai e mo e wāsi. Te koe e ki. Munu ia koe e whini kua pē. Whaida e ki na kua. Nā sesu. Sāta mari. Hai atua. Ke mātoa whare ahoi. Nā whumama te awi. Whanga katoa mau prenia sesu Kristo o au. O mau whamu ui.
sin. Patunga mawhaita pekina ko ia koe maa mamomoi haken ke a whion. Koe fua ia kakawa e tangata mo whiwhine kua tō ki he kere kere. Ka wange ke hoko ia koe mea tokoni whalamari e maa ki mautou. E kie koe tua koe whunwe sin, patonga mo whaitape ki nā koe waene mamomoi hakene ki a whiona. Koe fuaia whaongosia e tangata ma mo e whiwhine ke fuwaine. O ange ke hoko ia, koe mea inu whalamari e mā ki mautou. Mo kore kāinga ke hoi fua mai whengalo tua mawhi ke whelaulau ni kua mo tolfo ki a whelaulau. E tau lotu e iki e ma whalanglangi e whae o aloko Jesu Christo. Tau anke hoka e whelaulau ok mau kaunga ina siai. Ko ha mea ia kene ngā ki mau tolko mea o whae tūlo a ki ho a whio. Ok mau kore ni a Christo ko alka ko mau eiki. Fiere mo tolo ai eiki. Eiki hake homo uloto. Tau whea hawhaka whetai. Ki he eiki ko tau tua. Ia mara ki tō tono mō tau. E mau whaerere mau e pē me wheitu koto ape. E whai a whamalo ki he a whiona. Nai kai ke whangofua ngahala tama. E nasia e tāpou ko Maria. Nai whonu e klasia. Pea hokua e whae tau aho alo. O e whailong hau fua ki e siasi e kamataanga. Pea mo e talau whao e ne hao hawa. O e tāpou hawa tahaia. Nā e poloi kene aloi mai o alo. O e lami mana ia. Ae te ne awea hala mamani. O ke whiri me whiwhine fuape, ke oko mau tau kapo ki he a whiona. Pea ko iai, o mau kau whata mo i kotoa kau angelo e langi. O no wiki a langlangi, o mau be mau be. Yeah.
Eke koko pe ai whangan maaniuni, koko pe whoka e tupuanga e maaniuni fuape. Kako ia e mau tatapa ke ai ke a whion, ki a whitau alo whamaaniuni ngahi mea whani. A ki pe a iwi ko ia e lau maare maaniuni. Pe hui ka hoko ia, pe mea tokoni, sino pe mui tātaa, ko mau eiki ko Jesu Kristo. Pe ko ia ko mea tokoni, lau maare maa ki mau tōru. Manaki ke ne tukangi ia ke pekia, ne tōwho kia maa ne whawhetai, pea ne toki paki, pea ne toki tuwhakiange ke ne kaua ko ngā mo ne pehe, mō tō o eni, ka mō kai katoa ai, ko hoku sino eni, aia e tukuangi, ke uhi ko ki mō tōru. Ideang pe nau tama whāna te tōwhok mo i pua ne tō whawhtai ai pe, ta oangerewa ke ne kaua ko ngā mo ne pehe. Mo tōwhok mo eni pa mo inu ka atoa mi ai, ko i pe ne hok to tō ka to toia e fuaka wafu o. A e lau i koonga pe a taingata, pe riring whokia ko uhi ko ki mo tōru. Ka mo e kakai ko toa pe, kai whamoi mori ai e tau ngā hiang hala. Mo whai eni ko hoku whamanatu. Oi, misteri eni oi tui. Manatu ai peke mo te tuhalo. Ka koia tunga e mama moi haken ki a whiona e pāne mui pa mui pufo ki o huhu i taingata. I o mato e whaftai whoki a te koe ku hike a whi taulalo ai a whiona. O tu mai ke maununu atua e ke whai a tauhi, e loto ngā ho au e ki. Mato e kore mamahi atu whoke loto i a pia te mautolo ai uonga taha. Tōnga e ngā ue lau māre mānioni, te ria e sino mo tātā o Kristo, a e amane kina, ke mau kau ngā tāri whātaha. E kia ke hāngai whakongahi ko mua ki ho siasi, a e kulolo tonga mawhola tu e puna o māmani. O e uhi ke tūpure ki nai pe ai wheo whani ono kakai, e ke o mātu i tāpukore o ne tahapā. I tāni ko tamai o i ki maulalo mo i whainga tāpu ono kātoa. E ke a whitaroranga mua. Kāinga koe ko nā toku mārolo mo e amanaki ki e toi tuu. E mai kāinga pe ki a whope. Wike nau mātā e hulungi au whukonga. A whi taulano mai ka te kumau toluni whano katoa. Kauhi mau kau ngā mau ai, mo ui tainga tā. Watahu maria u whai tā pou ai o tua. Sangat so se whakono hoa kau a poes tolo manu ia. Kau maa oni whope. Ai ane nau whahui whae whiona i la loni. Mau whaui ki ai koe, mo tukoloria ki ho awhio. Tō ngai ho alo ko Jesu Kristo. Koe ui o Jesu Kristo, whātamo ne awhio, pea tūnga whoki a te iau whai a ken ki a te koe o tua koe tamai mafi. Whakatamo e lau maari e maonioni,
Oi langi mo Claudia Frau Fuli. O taengata pea taengata. Tau pai kore rewa ki tau tua ko tau tamai. Aki pēa ngā rea ko ia nai ako neki na mai ki tau tolki ai. E se su. A whitaura ke toka e pia miri no e loto ngā mau ngahi aho. Ta tōnga e tokon mai o alo whātawa anke mau nofo tawa taina ai mehi anghala mo e whainga tāi a fuape. Ka mau nofo tari whake e pē ke toi haere mai ho mau whamo ui o Jesu Kristo. Jesu Kristo na ke wholofola ingo kau apostolo pehe, o ko atu ma motolo e mirino ko hakui e mirino, o ko whake atu ma ki motolo. O ana ke whio ke mawang halaka ke tui o eklesia, pe do mai mua ma motolo e mirino mo e wongo ataha o pure anga. Ai o ke whio mo pure ai o tai ngata pea tai ngata. Tawanga tō mapea ti motola e whemari a eiki. Kai ngalotu ke tau whewhake aki e merino a Kristo. Koe nia ke na tua i ang ne fua mua veang hala mamani.
Ponuia ka kok tātolo whawhi i ka toanga alo oi o tua.
Mo ka tako mea ki o lunga. Ke tau lotu. E iki e tuku mai mua te mātolu e ngahi sa kale me tau e hui ta e ngata. Tau angi mo ki mātolu mau whalang langi e whae o alo. Ke mau fie fie lahi o klasia. Pea ke mau au sia toko ni tu mau. O mau kole ni a Jesu Kristo ko alo. Ka ko mau eigi. Kata ko me efkilalo. Whamalo tu pe he talau whakakato, wha he aki he wharetapuni, gata mo oku whenga mare koini, whakakato atua e whamalo. I he lawarerei, fuafua, misa whawhetai e pātere whaou, hala iano mau hea, he toa whenga mare, whamalo ke i kātari, ke tōku taimi, o ngā kani kei mea, whataha mo ki tau tolu, i wheilau, hiki wheilau i pong koini. Vika senere pia mo e tōkaki, Mārio e aho, hoko ia ko ano wako ni kina ki mau tolu. Neo ngona whapatonu pe, pātere whaou ka ku mau kau e pe mo ki mau tolu ai. Ono toi whamanatu mai ho mau whatongia. Ko ia ku whamalo la hiatu. O ngā koe koloa mau inga, o tō i pong koini, wahe, whora. E whoke toi ngā koe whangatoko ua whaisekau, mālo i kei tūku taimi. Nā tolu, tōla heki nā tolu ko nau whoki atu, koe ngā pe koe aho tapuna. Koe ni uku mou kei mea pe heni, ke whakakato i tau whatongia, mo i tau kātoanga, i he aho koe ni tolu ka hoko mai. Ko iau whamalo lai, whamalo atu ko nā tolu pa me i mau whanga. Maria tupu i makulata, ka me kāinga lotu, ko tokon pare mia, malo mua si ke mau taimi. Ko kato e whatongia. O i pong hiri ni e hoko atu ki he kawa. Ko e kawa, ko rei whaatata e tau pākingi, aunga hono tanu, hao he perepela. Whaia e tau kawa. Karo tonga ko ia kau whawhi, koe ki refreshment. Pa ko ia ko iloko ko ki whakamoko. E whaia i holo. Mo ki taimi pe ai, ki lawi whai po whipo tanoa ake ai, kai teu e tau iloho ata, ka mo e osi pe ko e tau kawa, ko tau mau. Ko tana mau pe o whahat ka kotou, mo mea mai, ke kamata rewa e tau ilo, mo mau mea tokoni hoa tāng whamamalo, ke hoko atu e whatunga ke au ke a bongbong. Ako iau te ate whawhinga bongbong, a hoia kou whiri masio. Te hoko atu pe katoa ngāia. E tok whao sia ke moni, te pe tok whoki atu kau whorau. Ako iau ke whai atu pe whawhinga te mutoro, malo o pita. Iyo ko whamalo ko whai he taupalo kia. Malo e hufaki, malo e lotu. Tau ki paspasi mua. Mia ve tau mea te au, ko tāpua ki whapātere, e kai ke whahau koe ahoni. Misa e whiawhi ko ia, e komnio e sia he moni te, e tok whahau koe e tāpua ki whapātere. Tuangi taimi koe ni, ki e kātnari, mo ka tako mea ki o longa, ki ne tuku mai ha tau tāpua ki. Malo akutu.